Wati ndata musiaisia witu wa Motongo TV ni kuacha kiyo chaku nikiende nesa aino dhocha ni abika evinda ya kilungu chaku cha Tuneenanie na omundi ni na enima kwa studio niendama mukevye na maimutabia umo wone ba ukambani witu wa Masako. Thank you yai nyambia na ku Bishop ena ukevya musiaisia wa Motongo TV ninya wa ku Bishop mala wa Jesus Grace Centers na numete vandu veta wa Kalama, vandu veta wa Masaani, ukambo wa Masako. Yasani Jackie. Karibu Bishop. Madam Phoebe. Musiaisia wa Motongo TV ninaokethia kiwone cha omondi kwa masitwa ni Phoebe Ngoma. Niseitwe ukamba wa Mboni na ngatwa wa ukamba wa Kitui vandu veta wa Ethiani. Ninaodhocha nikana Tuneenanie. Asante Jackie. Karibu Madam Phoebe. Dr. Jim. Asante Jackie kwa musiaisia wa Motongo TV. Nita Dr. Jimmy Mutunga wa kumwa wa mtituni wa Masako. Karibu Tuneenanie omundi. Na asante nina muthocha. Asante. Nothocha na kumusiaisia witu kilungu kichito cha Tuneenanie kikukia kila wakeli kumasaili na ndatika yemiongwena siama wiyo na kisioke wa uni wake saina siama kwacha na wachumwa saa 10 siama wiyo kwa huwa kwa so mundi uni no chona na wachumwa no chone na noto atiyeva ya mitando ini itu ya Facebook ni Motongo TV official na YouTube ni Motongo TV /FM official. Namba itu ya SMS ni ile 39115. Omundi unene witu twenena yulu wa Mikiile. Muno Mikiile ya Ngua. Ngulika naitwa nenete kaundo kamwa kwa wangu modelu. Yu Motongo ini TV bikete mwaka omwe. Kamwaka kathelu mtu anene tene ya Mikiile. Mwini moseo. Kabisa. Omundi Mikiile ya Ngua ve Mikiile nyailu na Mikiile inandaya. Na no one mundu ekita Mikiile wangwa ula wailete lakini ndo inandaya. Nundu wacha kwangwa kulingana na bala wendete kulingana na culture yaku your beliefs tukoelewa. Na Mikiile ya mundu wona mundu ndo ekita iningwela yailete lakini ndina ndaya. Kana ukegya nwikita ngwa ila inandaya lakini ndia ilete bandu bau. Nokuelewa. Ndwase wendete na mubuto na twendete swimming. Nona ningwa inandaya lakini ndia ilete bandu ni bon. Teso tunaindie bandu school na komana na ke school mwana usiendete school university. Indi ngwela wikite ni ngubepyo. Andu ndobia mwana usino na bandu bemosi na inda ni meet hostel mwana usino waewe bandu. Richao kikikita na Mikiile ya mwatu kuniambia na kunda Dr. Jimmy maybe and mile way function ya dress code na yonya Mikiile ya Ngua. Na Sam Jacqueline kindu kinzenga cia muno ni kwithwa Mikiile wa Ngua pia ni lingana na undu maundu maende na ningulika tuyana tuisiana nini kwa akakwikia mubuto thina munene muno wona ka wikite mubuto keweya ho onu muno kwa muthemba mao o mundi ana muno ndekula cia kona mundu ekite mubuto ona moito imekwikia yu aya onoka cie tine tona mabisani inye itundu mekia lemons mabeli bottom na tumini kona ndoa ozindwisi ngwido yu no sisi kwa kwetene aya sisi mwadi otazisia andu matene kutene tene undu amo maeke yangwa yeka kondo ambe netina Niwa na gladi ndio kinza lakini ndio ileta yedo ya society kana undu culture kana Mikiile wandu wende na kugeuka ni utu katukeze kile sita preferences kana kindu kila tunakuweza kwazia kini omwe Mikiile ula wailite kwa hiyo trends ni ibindani yu ona ni pe binegiti na dance pa ni kingimswati pa kingimswati ndo Swaziland masunga hapo na andu methi
Lakini ku wana ndo make kiana kwa ndio vitia wanasema sisi yetu sisi tuka ndio zio nikacha mo amasai nukola kwa ni tricky mno ni kulingana na ondo society kekata ekosisha lakini you ndio test na prevalence yako tio ndio siako kwa ndio tukata ni go kila mundu preference yake ni ya muthemba wake lakini be kwinenga ndai yawe mwene na kunenga ndai yaba na wendete kana la wina mobubu na nisije kindu chuni cha interview otondo wa cia mwitu mai soso matukuni meke na buto nundu wewe nuko kwa lweme au bebo nukwelewa lakini pia nipende kile ya Mikiile Madam Phoebe ite kueleza na wao watatoa kuja mundu ekueleza wewe waelewa lakini bado tunaelewa ngine elewa niweza kini waneno ukweli ngia tizondu Dr. Jimmy Wasia ni kweli ibinda yu yekiawo nando ne mamsiti kila na wewe ndo akula bae ya Ngua ya wachumwa bae Ngua ya school bae ya chadhi lakini ndo ibinda ni abendo kie na bia tuambia pia tuamana kwati ya mia ya Ngai nundu Biblia ni atokie na twasoma maundu tofauti iwe thia nwese no wiki Ngua fulani we bando bana lakini na kithio chukibu nyingiana undula nona ngiana nona embithia ni akamwana mesilite bakube na maybe alama meta au kolo kana the father in laws wewe mundu asen ithanga deni wakano kachao ukosa leso Dime Ngua yao ikitini ngubika na nendoku indi kidio lacho kiti chokiti jamu kabacha kwa sai osaleso nikana uithi kumkethia andwasu umanengete ndaya uisekeleso indi disika kana andalama sawa zale so munde kana makwa tafa ida no disika wanao kampuni ya kamisi ya Iwe kiangwa ano tuwa Ngwesu ndamba ko dingwesu wikia munda yekiangwa ete kamisi onetutua nini twekia kamisi ukithia lakini nilikana mudhala na doye my daughter kamisi wa manini ngwengita wa petticoat amekia au maluka anza ya basi alingibeke ete petticoat mama yangu lakini lazima Ngua yangu kana maybe dawa so kila kitu tuende kumanekana matukwa sunu bwe mabendo kete na netumana ando nime okulia niki kitumi twele kumana Ngua ela okwikia va ni yiko embida wa swimming ondo jaki wasa ela we Mombasa ona nikite kinasa na t-shirt yakana na kwa nundu nikiuoni kana bikini niki kitenge kiyo ona kwandu kwa niki lakini nao wako na ibisa ekasi chweke nisienu ekasi chweke nisienu maana nataka nini holiday kuna holiday wikito ingilengi lakini walika kiuoni umya chao ibetange ibisa mbewando nisikwete bisa ingi ibiano ndonge pai mundu ne wanda keke Ngua na kana wiki eku indi kila umalia undu mitandao ne yana ngitobo no na biruka ngalukweno na ndibete dikwata ngimitwa yibu ndo bena dena ko uona era no dikanisane dukaike Ngua ile otweka andu mebo ya nundu nosia yisi ni kala wa ambe bishop ona Mikiile Ngua muno inenewa ando ingi mesila sia kunene akameoka Mikiile Ngua ngine ya ndume matukuni kweta ye mwelekeo ene wandi nimeki leso uyithia ona mwethi mathikoni imwana sikite mivuto inamita bana nimo metwa imakekata makeche muthanga ngani ni kama na wo wewe sasa usani nine siona ongea ando sita ilolie itina na madandia itina
eka deliver ko ka kisebe mo buto wa Padinde. Ndio na kumutanda wani ina gombe Unda kwa la bana. huyu atoki kwa watu wa biamba tena Ona mama hadi sana nataka kunia mungu ni ongame na kyo kuniwe ni ndeo simakakana no kuniwe ni cha nikisebe bishop pe Mikiile ngi kuika makanisani ninyo sine kya kwamba asante inde mwe wakwa ndo nekie ngwesu ingwete ndikwa sandu mekie makunia kana nini yo Mikiile yo ni yelu na kini ndina ndaya kwa kambisho watu alisema Ezi tuinena twaide twa manakara no ebindani yetu nayo no ebindani ya muthia kiuni kindu kimataidete kuelewa na Mikiile undu waidete kwitha uilie niguo wailite mana mundu ucio iliu nundu muno Ngua nitangasa undu waweta peila cia official cia swimming cia kila kindu ona wewe akomana mundu kewe ai ndwikite sexy sexy pe undu ikutamuka uyi maanisha pe undu wikite wendeke na yu nundu wa andu kwema kumanya mabinda nevinda la nena wenda nieli mabinda nevinda nduthia mundu ndesi no na kiwe kiujaki oteza kwika break no na kiwe kiu twathi nithoketwe ni jana tuivana kaima ibite bandu bauthi swimming na kuthauka mobila na kwa numa no bete tai wewe ibala tai ithio ndo nala mokie ku onthe pai mundu wilie takwa ona ndo utagwa wewe aneigwa ni offside nundu nikite Mikiile utewa balani yu kanisa ni na misikitini na kondo kwa uvaithia no undu na guno likile lakini ndo na kwasia kana ndi kuthoka wani mahimo nundu pesi ndo imo utailete mundu mukani pesi ndo itailete kuonekana mundu umene pesi ndo itailete kuonekana na yu siamina kuonekana siumba kiliko kila mundu ayambi oswani akiane chao mwana kyo mwete itha bandu mukoni wa meiyo takilete itha mwana wakwa imunini wetawa Emmanuel na yu mwana kyo sio athio kwatania meiyo na ekite jeans nela jeans wethi andifikite muthia aina mauba muongo t-shirt ye kusia yu langwa ya nthini yatiwa yo thene ya kaina sio no ciandika wa ya Kenya Ethiopia na mosi biwe na kibendera na mosi biwe na kibendera kuno geza one kalaba yu aina mau mwana kwa ya zembete muna mia dadi pupu yu wethi ya kwanza ona mwana wa bucha kanisa bio na nandu mayekwelwa kana ni wona ni muthuku ndo kana kuka kanisani kayona mutumia muima onanya aibu kanisani kwa uno sio muno andu kumanya yulu wa Mikiile in deep mama ne yulu wa Mikiile lakini yu bangu so bikabandu twambie kuyandu ndo peka ni makanisa mame yandu woka wiki tondo kalike kanisani ani sile bure butwali to bikanundu wai mota byandu ugo ula wailite nuwo kablemi watawe mchungaji wa actually tie ko bidhanya edha bindu batoje kana mchungaji kana ula wa alamena makanisa kado misikiti either na committee yeto na kodene ula dressing code nundu most of these things maundu amekiweke kama inge mo ni mo kao bindu andu ile kwa kanisa na mabindu andu ile kwa kanisa ni wethi ya mundu ucio no la wikite kithamba cha muthembosu eumalukanga muno kanisa nda umalukanga muno ndakabeba kaka umalukanga aya namba ile atonya ikala bandu wethi ya mutabanya baya ambio tabanya kidiko chake ni chambio tatisanika abewe wathe ya na nondo no kusindwa madhabau ni kuya mundu mukwawe mundu nyeta kwa ni ukutabya direct ngakuya we ikala nesa pepo toka ni kuya pepo toka ndio direct bugwe madam ka vizuri tu ikalo nesa na lezo mundu mwima wa manondo na utabi nundu saingire mutu nota banyobo mundu wake Saulo nako kakuleke kabikieba kabikiemu na yele kanya tamuno muno ona haleluya haleluya na yude sasa ajini kuzeni ko
andu maithi nyumbani cia uthaithia mundu a make sure kana athi ekite ngwa cotton nzeo ite kuona nyamana ona ti ngwa ni ti kuthiri kuthaithani ni maundu maingi na itu ni twelito kwimanisio ondu kutavia mundu wikite na iwe mutavilia na munene wiba ndukamutavie ukitoendwa wa mathavia zaidi museisia itu siokete twende no nene witu wa Mikiile ya Ngua.